Gwethire ndakwaga kuria mambura-ini kuria gwitagwo Uhuru Garden ni ngwenda guthii no nda kindu gukungwira ni ni ndinona kindu ndirathi gukungwira muno ri ni ndi kurengwo housing levy ndurahurana nakuo athiriri maundu maria utangihota kugarura muthuri ri wiganagire na ugakena ucio ni undu umwe itakaiganira naguo ni ndikihinganda na mami ni akite na kihinganda gitingata go compound ya nyina ni ndirakirwo nyumba ya thirikari ngaigari ni ndepojikare kwa nyina muno ni ndikihinganda giake ona mami angeigwa ni ndiraria ngombeca njakirwo nyumba ni thirikari angikimaka muno kiuga ni wenda kura gwake arigoka unduire wathire nako ni ndiramienda nyumba ya thirikari na ni mbeca ciakwa njokerio na ni mundu rangahe kura giki kingi ni mundu atukamba kwandikanira nake from a very personal level Karwimbo athura bia ciaku ikiumbe ni ngagucokeria ciothe urengetwo indirenda manyumba mauni riria menyere ni marathi kwaria horo wa nyumba icio kukwariba ni ndagua ni ndiguthi handu hangara kare kundu kou ningi ndina undu ungi undakariti kare anake ndirarorire wai makiaria makionjwa au ni Jeff Koinange thini wa Citizen TV makiuga uria matinyitwo mbeca ciao makigeria gwetha wira mawarora mwana ke uria uratunywo mbeca ukani watiriri riu uyu ri gia kamovio vio gathakame karia yuma nako kanini o karia yagiko yaru mani kadewera uga nginya riu ni orire kwao tondu yathie ku ni raranduru tondu gukomba yakombete irira mwihoko ati CS Alfred Mutua ni akumatwara wira njamariria go 250. You see that is nikari ya be kuime wira ikuime wira iyo kikanyamukara kanini wahota gukomba ri iwa kunyonye gothe na kwa hiyo yatahire ni ndeva kiria kiratuma thie kuu ni ndaga nda ndigũcie wamenya uhuruke ni ndauga ndi uhuruke rio Inooro shesheni hakuhe nawe.